Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo lo yekikere yekirindoitoi tupchosyekchok alake betusiek kekuren en Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. En kanetisiet netai akoi nebo mut B ko kinetkei kotok kele ng'olyot nebo Ibranic nekikiwalan kotot komwa kole igorwek en Bible nebo Kalenjin ko ng'olyot Hebrew 41:50. Ko maana nebo ng'olyonoton nekikiwal konyo kole igorwek ko appointed place, oldab saet nekokoti kamuktoindet. Kawal kora kole appointed time, yani betut nekiking'at. Kamwa kora ng'olyot tuyet la meeting. En Bible nebo Kalenjin ko kinyokokimit ng'olyot igorwek, lakini maana kora nebo ng'olyonon ko tuyosiek, oldab saet ak ng'alechu kokeker en yoniton. Ngunon kele igorwek kibwote omisiet. Maana nebo ng'olyonon en original nenyin ko noniton bo omisiet nebo borto. Tuyet nekakur kamuktoindet biik sikobit kobai en logoiwek chemiach. En kanetisiet netai akoi nebo mut ko kokitesetai kekere yekirindoitoi bishop nekonyitot Wesley Lang'at nebo kanisetab Mount Soul Seventh-day Church of God betusichuton bo igorwek. En kanetisioni chekitupche asome kekas yearorundoi bishop akobo betutab Pentecost. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kikose anyun arorunet nekiaror bishop kit nekiiboru betutab Pentecost ak yekiwendito betunoto kot kobek. Mwoe bishop kole nee? Malimbuko. Na malimbuko ni nini? Mnajua malimbuko ni nini? First fruits. Na ndio maana Bwana atakuja akaweza kuwapea Roho Mtakatifu. Kate bishop kole tos malimbuko en Kiswahili kole ko tongwanik kuren Kingereza first fruits. Kole ukinyo kamuktoindet anyakukoi bichoton tamirmiriet netilil. Hiyo ndio ilikuwa inaonyesha the real first fruits. Kole kiiboru betut nebo tongwanik che choton. Shadow ilikuwa inaonyesha the real first fruits wa wokovu wa Bwana ambao ni mitume wa Masihi na hata ni Masihi mwenyewe. Kolan kiiboru betutab Pentecost tongwanik che choton chebo sorunet nebo kamuktoindet. Ko ile kamwaita bishop kole tongwanik che choton ko netai kole ko chekiyokto ak Mesia. Mara mbili wakati mitume waliweza kungoja, wakaambiwa msiende pahali kungojea hapa Yerusalemu. Wakangoja. Wakati ilipofika hiyo siku ya 50, Roho Mtakatifu wakaweza kumwagiwa Roho Mtakatifu kutoka mbinguni. Wote wakaongea katika lugha tofauti. Si walipata Roho Mtakatifu siku ya 50 na katika siku ya Pentecost. Bwana akaconfirm kwamba these are the first fruits. Kwa hivyo malimbuko yetu yameweza kutolewa kitambo. Tudia una malimbuko ingine ya kutoa. Na kola bishop kole kiyokimwochi chekiyokto kele chokany konunet nebunu barak kole kikany manda akoi betutab konom noto ko betutab Pentecost. Kole kikoita betutab Pentecost kerongchi icheket tamirmiriet netilil. Kole akobor kamuktoindet kole chuton ko tongwanik akolany bishop kikikoito tongwanik mekomi tongwanik alak. Koyoche ketebengei kele tos tongwanik keng'ololi nguni ko kikikoito en tait nebo kamuktoindet itolewa na Bwana mwenyewe. Malimbuko yale ni wale mitume wa Bwana. Kole koketi bishop kole tongwanik anyun cheboru sirutik ko chekiyokto chebo Mesia ambao Bwana aliweza confirm siku ile. Watu wangapi walibatizwa siku hiyo? Katesa bishop nekoto kora ko kanisa bishop kole tongwanik ko chekiyokto akoteba bishop kole kikibasan biik ata en betunoto kibo Pentecost. Watu wangapi walibatizwa siku hiyo? Hao ndio hao malimbuko. Kole bishop ko bichoton ko tongwanik anyun. Kotok kele koisipto bishop kole tongwanik ko chekiyokto ak Mesia akoboto bichon kikakisik en betutab Pentecost ak kibatisan. First fruits of the kingdom of God. Na hii nyingine ya ile kitabu ilikuwa shadow tu ya kolany ko chukimwoe bukuit kiurwet kityo. Kuonyesha hayo yote. Na hata Masihi ukisoma hata katika Wakorintho 15 unaambiwa kwamba yeye ndio malimbuko ya wale wote ambao wamelala mafumbini. Kole ko ndisomane Korintho anyun koboru kora sirutik kotok kele
Yeshua Mesia ko tongwaniat nebo icheket cheruitos. Netai ko Yeshua Mesia ko tongwaniat ne kikoitoi en betutab Pentecost. Ngesoman Korintoek netai kurgat 15 koitetab 20 kenyoru ng'olyonon kakomwa Bishop. Kamwa kole ako kiking'et anyun Mesia komong en chekibek tongwaniat nebo icheket cheruitos. Ako testai somananiton ako nyolen 23 ako chi tugul en komostanyin Mesia ko tongwaniat yeibata ko ichek chebo Mesia en nyonunenyin. Bishop ko alelen mikiseni ng'alek chengonyoni ng'alek yenyonu sijoirogendoen Mesia biik koba levelit agenge Mesia nekikebar tayari kot ko ng'et kot ko nyabambaunotet ak inyoikerchin ak biik kobo chekiyokto chekibek icheket okingen kele mi icheket kirerisiekchwak ak tupchosiek tugul chekikayal logoiwek chekibek en Mesia kotomo kong'etyo. Tebetab Lawik 23 koitetab 10 komwoe kole mwochi biikab Israel ilechi yoit emet nakonok ak kokesisi en oloton en yoton anyun oipchi tisindet beek chetongwanik chebo kesisieng'wong. Ako yuton kotesetai korto nebo makatinik chemokinde menemerek kisoman en barakyot ak kole anyun kongony anyun inendet bechoton en taitab kamuktoindet netoror sikobit ketach akobo kwe kongoit tisindet choton en betut nebo oeng kokakobata sabato. Ineni ko tongwaniat lakini tongwaniat neni komowo betutab Pentecost Bishop yoche ikuye yoniton. Tongwaniat kobo wikinon kitesetai korto nebo makatinik chemokinde menemerek amun Yahshua komotinye menemerek yoche kibesen ng'alek ko kinyokosulda Enoch. Yohana kurgat 20 asome sisoman chon tugul ko indimi 17 komi chepyosa nekikuren Maria Magdalena. Koker Yahshua inendet ko kimoche kotoroch kolenji Yahshua metwaan. Kingong'et Yahshua ngunon ko kimotinye chi rusa kotiny inendet ak kimwa amune kole amun tomo atokosi oldab kwanda ako ui ole mi tupchosiekyuk ak ilenji atokosyini oldab baba ako baba neng'wong Elohim nenyun ako Elohim neng'wong. Inicheken Yahshua ko kingong'et kobegunote betutab sabato ko ki en koronet neking'et inendet isoman en agenge ko ki betutab taa nebo wikit. Kiyoche kotokosta inendet kwo taitab kwanda kou yekiu kiyoche ngekes kesutik chebo imbar chetaa ko choton ko sairik ko kikipchi tisindet siko en koronetab sabato nebo wikit nebo makatinik chemokinde menemerek kokoito inendet. Ko kit neu Yahshua akine kingong'et kotokosta kobaketach inendet en taitab kwanda kosulda ng'otutyonon. Yoche keteben kany kokibinde tam kobo chekiyokto kikoyaak ng'oliondonon kiketokoste kot ketachech en taitab kwanda tomo ketokoste. Inicheken en sait age en betunoton bo taa nebo wikit kou en Mathayo 28 koitetab 8 komwoe kole akiba kochakta en kirerit en koiweisiet ak boiboiyet neo kirwai koba komwochi alak malianyin ak kokero kituyen Yahshua ichek ak kolenji chamgee ak kolya ak kobwa konam kelyekyik ak kolos inendet. Ikose en yu ile chamtaat kenam Yahshua ko yu kong'olole kotako koirir emet kobore kotiny chepyoset kelein matitinyon amun romalianin atokoste. Kotogu en yu kele kakotokosta Yahshua kot ketach en taitab kwanda akobo echek ak kochorge anyun ak kikoi biik rusa kolos inendet. Koyoche ketebengei kele elebo echek aketyini ko kiketokoste tomo. Indawege atebetab Lawik 23 koitetab 15 ko kong'eten any betundi kikikoito kochinet nekiboru Yahshua ne kora en kenyit nekikibore Yahshua ko kinyokotokosta en saisiek chechoton togu kele sait 3 ko kiking'ote any kiityigei kong'eten betunoton boi kokakobata sabato koboi betut nekioibu beek chebo kokochinet nekiongoi ko nekinomchi barak ak keleku sabatoisiek 7 chenyitotin niton ko Pentecost. Oit betusiek 50 akoi betut nebo oeng kokakobata sabato nebo 7 okinoe en yu kele betutab Pentecost kobutyin betutab tai nebo wikit. Ako manyolu komuech amun king'et biik alak kobakach sabato nebo wikit sikomunye betutab tai kitigin kebut ng'otutiet.
iboru yutok kele Sabato nebo tisab ko karon nenyi ko betutab Pentecost. Kakoba Sabato nebo tisab ak kokochi kamuktaindet netoror kokochinen nelel nebo beek. So kikuren new nelel ko amun nikobo kasarta nebo makatinik kimokinde mermerek ko nikoiboru Yahshua ko inoni anyun ko nelel. Ko nitok ko urwetab kit neyosek. Kinjaban Yahshua nguni keng'ololi bounatet. Ko botoi kasarta ainenin nekinyoboni ak echek binadamu bounatet. Osikere ile moiboru tuguchu kikoito en betutab Pentecost Yahshua kou yekamwa bishop asome sikorekebishan yon kole oibu en meng'otosiek kwok makatinik oeng chekiongoyu chekinomchi barak any chekichoben kiloinik kasir Bible nebo nguni kole kiloinik oeng chebo beek cheng'otin chetambulul ko chebo nekan. Kit nekinoe kele moiboru Yahshua chekitupche amoiboru kora tamindet tilil soman yu. Tuguk chekikoito en betutab Pentecost kole chekibeldo mermerek ako mwoe ine shall be packed with leaven. Koesho Mesia komotinye mermerek. Sikere kobo maana igorto nebo makatinik kimokinde mermerek ko amun kibwote yon Mesia nemotinye mermerek. Ko en yu anyone ng'alal kokochinet ne makatinik oeng ako chekibeldo mermerek ako lany chuton ko tongwanik chebo kamuktoindet. Komi kora tuguk chekikoitoito en yon. Tuguk chekikoito en betutab Pentecost ko ki makatinik oeng o chekitesyi mermerek. Iboru anyun kokochinoik chuton kikoito en betutab Pentecost koyonik netai nebo Israel ak chebo bororiosiek. Ko siketesyi mermerek ko amun koyonik ko biik chekisoru kityo en rirenet. Yahshua Mesia ko momi grupit noniton. Yahshua Mesia koititaat inendet. He is a perfect sacrifice. Lakini echek ko ki biik chekitilile kityo en inendet. Ng'olyot anyun nekamwa bishop kole tongwanik chekikoito en betutab Pentecost ko kiboru chekiyokto kityo sikonyo kole kora kiboru bichon kakibasan en betutab Pentecost ko ng'olyot nemaititaat. Ko ni koyonik alak anyun komi grupit ainon amun yoche komekerchi sang biik alak. Ngesoman en yuton Korintoik netai kurgat 15 koitetab 20 akoi 23 ako chitugul en komostanyin kole Mesia ko tongwaniat yeibata ko chebo Mesia en au en nyonunenyin. O biik tugul cheyoni Yahshua Mesia ko tongwani ak ole nyokikoitech Paulo kole en nyonunenyin. En longende kou kanisetab Mount Sion Seventh Church of God konetisye kole tomo kenyor bounatet, tomo koit ng'etiet kou noniton nyokosuldo Pentecost en betutab ng'etiet. Lakini kikosulda Yahshua koik tongwaniat inendet nekibo betut neisibu Sabato en kasarta nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Efesoek kurgetab 2 tugul keng'olole kotuyet nekikituiyo biikab bororiosiek ak Israelik. Kimwoe en bororiosiek en 11 kelenji noton anyun obwat ole okwek chekiyo bororiosiek en bortab kinye chekironok chemakimuratan en ichek chekikuren kamuratanet en borto nekikiyai en eunek. Ole kiomi taban en Mesia en betusiechoton kio kipsakarek kiomi taban en bororietab Israel mwoe raini kemi tugul kobile Commonwealth of Israel. Sisoman yoniton koboru kotuyet nekikituiyo bororiosiek ak Israelik koik agenge en kayanet. Ko iboru kotok kele makatinik chon kikoito en betutab Pentecost, makatinik chon kikinde mermerek ko kiiboru en nwokindo koyonik. Kimokoboru chekiyokto icheken ak ketes any ak bichon 3,000 chekibasan en betutab Pentecost kou yekoinetis bishop en barwetab Romanik kurgetab 16 koitetab 5 ikose koyonik alak cheter chemoche kiyokto kekuren tongwanik. Mwoe kole akokat kaniset nemi konywan sisoman en barak okat Ebeneto nochome missing ne tongwaniat nebo Mesia en emetab Asia. Ikose ile kokekuren weri kikuren Ebeneto tongwaniat nebo Mesia kobun emetab Asia. Barwetab Korintoik netai kurgat 16 koitetab 15 komwoe kole asomok anyun missing chekitupche ak kole ongen chebo kotab Stefana ole icheket tongwanik chebo Akaya ak ichulchigei boiboisiek chetililen. Nokamwa ine first fruits. Bichu ko koyonik chekibo oldage. Jakobo kurgat 1 koitetab 18 keng'olole kora logab Israel. Mwoe kole kisiche chemagenyin en ng'oliotab imanit sikobit kekunje tongwanikab yautik first fruits of his creatures.
sitchin Jacobo barwani ortinwek 12 Jacobo twoindetab Elohim ak nebo laitoriat Mesia sitchin ortinwek 12 chebo biik chekikoyestat akoto kenyo kekuren icheket tongwanik chekiakoyan logoiwek en noniton chekitupche kotogu kele koyonik in general chebo kenyisiechu koboi kasartab chekiyokto ak biik chekinyokoyan logoiwek akot baka echek kemi grupit niton ko ki tongwanik chebo Yahshua ko en Makido kotok ng'olyon nekamwa Bishop kole kikinyo kibor tongwanik chekiyokto ako kikikoito bichoton kotok kele makonetisiet nebo iman ne ndokitebesi tos kikikoito chekiyokto koba taitab kamuktoindet nguni keng'olole kikondoenech kikonyaban chekiyokto bounatetab kipsengwet biik chekobek koruitos akoi au akoi ng'etiet ko en Makido konet Bishop kole kikikoito bichu en taitab kamuktoindet kotomo nekikikoito en taitab kamuktoindet ko kakesoman Yohana kurgat 20 koitab 17 ko Yahshua Mesia inegen ingeker kora en ng'ong'utiet 14 koitab 4 kekose akobo bichon 1414 kekuren icheket tongwanik ikere ile tongwanik cheng'ololen sirutik kosire chekiyokto kityo akosire bichon 3000 kotiab Bishop asome itekin yuton tinye konetisyonon keng'alal iboru koyonik tongwanik kotinye imanit lakini mo imanit nenyitat ko ng'olyot anyun nekeneti ile Yahshua Mesia ko tongwaniat nenomegei ak Pentecost komobo iman Yahshua komotinye mermerek kitesetai kekose kit nekamwa Bishop sikobit keker kora Si tunaelewa kwamba kutakuwa na ufufuo, sio? Malimbuko ya hiyo first weeks ya ile declaration ni Masihi mwenyewe. na kang'alal Bishop en yon koteben biik kole kikenis kele mi ng'etiet ako lain tongwaniat nebo ng'etiet ko ng'o ko Yahshua Mesia u noton Yahshua Mesia ko kikotar komostanyin ko ndi echek ko kikenyoru choniton tomo akot chekiyokto kotomo konyor ng'etiet nen Makido kotomo kosulda Pentecost barwetab Thessaloninik netai kurgat 4 koitetab 13 aketestai komwoe kole ako momoche anyun chekitupche oiku chemongen akobo icheket cheruitos kele amorokerse kou biik alak chemotinye komong'unet amun kiyoni kele kime Yahshua kong'et kokeny king'ololen Yahshua kokime akong'et kou noton en icheket cheruitos en Yahshua imutu Elohim koboto inendet amun kimwowok ni en ng'olyotab Elohim kele echek chekisoptosi cheking'etunotin akoi nyonunetab Yahshua kokakimwa kele yeibata ko chechik en nyonunenyin akoi nyonunetab Yahshua ko makoi kindoen ichek chekikoruyo ngunon matot komwa chi kole kikikoito biik alak kondo kosir alak tugul ko tun kikoitech en taitab kamuktoindet Israelik ak bororiosiek en sabarit agenge kotun konyone Yahshua amun nyorugei Mesia inendet en kipsengwet koboto togunet neo ak kutitab malaikayat neo ak kiriaketab Elohim ak sip kong'etos ichek chekibek en Mesia ngunon tot konet Bishop kole kikong'etyo chekiyokto tomo kikoito binatam age tugul en tai nebo kamuktoindet takomi nafas nebo sikunet kot mabit chi nekikonyor bounatetab kipsengwet kole kong'etos ichek chekibek en Mesia ko kanyokomwa anyun iriaket ibusultoi ngunon kasarta nebo kabwatetab kutetab Keriokok kou yuton ngunon yebata Pentecost ko betut nekibwote neisibu ko nebo kutetab Keriokok nekititoi kora Bishop akolany ak echek anyun chekisoptosi cheking'etunotin kekonobi koboto ichek en bolik ketuye ak Mesia en soet yuton anyun letun kikoitech letun kituitos ak inendet ak ketebi anyun koboto Mesia koikeny sorunet nekitinye en nguni ko en kayanet mo en keret iboru sirutik kole agetugul nemuitoi akoi kakesunet kesoru kotun kakisorwech anyun ketuye ak kamuktoindet ko yoton anyun letun kilelen kakikoitech ko en konetisyon chekitupche ko kakotok tuguchu netai kele konamgei ak chekirindoi Bishop kabwatet nebo betutab Pentecost komaititaat netai ko kamwa Bishop ko kiiboru Pentecost Yahshua Mesia ak chekiyokto akonyokobwa kora bichon kakibasan en betutab Pentecost ko netai ko Yahshua Mesia ko matongwaniat nebo Pentecost soman komie kitabutab atebetab Lawik 23 koitetab 10 akoi 11 ko Yahshua komanomegei ak Pentecost kotok koik rongyon
Nebo oeng kora ko betutab Pentecost ko chekiyokto kityo. Betutab Pentecost ko kibwoten kokoitoet nebo tongwanik kong'eten chekiyokto ak biik koyonik tugul akoi koit konyo Yahshua nekasuldaenyin ko en nyonunetab Yahshua Messiah kou kakisoman en Korintoik netai kurgat 15 koitetab 23 ak kekerchin ak kitabutab Thessaloniket netai kurgat 4 koitetab 13 ak ketestai. Ko koyonik tugul chebwochin Yahshua ko tongwanik chebo Eloi. Tomo kikoito bichoton kou yekamwa besio. Kongoi missing.